Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka United Democratic Party na Saipung kala Khylliap Lama no hadian bagi nong yalam bat kinong kitkam jongka ile Pynïasoh eladi sa National People's Party ha ka jingalang priang buram bala pelong dak sutengah Saipung Bloc National People's Party bala sakhilang dak kong Santa Mary Shela kabalong ke presiden jongka NPP sutengah Saipung Bloc bat ka kertong ban aireng ha ka election sa ka yeng dorba tauan kabalong house nam arjar arpulai. Kinong alam jong ke UDP Saipung gibai Pynïasoh sa NPP hapo ka jing alam jong Zu Siama Thiang Lai kilong u presiden u Kung Liana Darnay u vice president u Thianga Nampui u general secretary u Sangpuya Nampui bat u assistant secretary u Lal Rama Nampui lembat ki advisor ki bekentup yo Reverend Nei Chonga Nampui u HW Fowler Darnay u Lal Chonga Nampui u Lal Remzoma Nampui ba u Ngai Liana Thiate. Nalor kinong yalam jong UDP Saipung la priang buramru yo MDC barem jong kaseng kongres umoya darnay baji kinong buat jong u. Kini gibala Pynïasoh sa NPP kilaray ban kersan pura ya ka kong Santa Mary Shela haka election ka bansalong house nam arja arpulai nakabinta banwanra ya ka Roy Kapar hapo ka constituency baji ka Than Saipung kabala sa ben hakikatsan arpus nam baladap. Ida Khylliap kalama yung ka Saipung Circle UDP. Ini upor nga po President Makulian ada ne o Sangpuya ada ne yawan ini teman. Hindi ang pusang po ne po kumulian na kausalan UDP Saipung Circle so ayong khay no anit kay manirwa na nuad so flag hi septa kaniliti entir na kinin lang ranganit. Kamera sebahaye delegasi kamadak wa Khylliap tiga Lama UDP Saipung Circle tau Khylliap tiga Lama kata ton eborami kini lengut sesisen yo wan gicaga oyo Khylliap ga nega UDP Lama ton ichauti. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.